هشیاریا ممه و تاجدین جه بهشی و سرخوشیا میا اوینه آگاهی و هایداری اوان جه سمت و واسطه اوینه او هر دو تیرین چاو گریدای او هر دو شاهین او هر دو بازین باسک شوتی ممو و تاجدین خوش چوبون نیچی را کوان و قازان لیج نشکیوا لسروان و وک بازان تورک فتلی جیجی ندیتی والوان ایدی قطنما چهایاوان جوان حتا گو هفته یا برجا برخی دوم کر او زیده دینکو کووی بون بهاورا ندبون هوگر او هفته کو بسروان را در باس بو اوچو او دیلین اوینه بهاورا بون هوگر جاویوان و بو رابون هر دو روژک دگل هف بالا خودان رنگو رین هف اوینه او وسا گو هر تبون جوی روژه پیوه وان هف ناس نکر جدست پیکوه هر دویان جهف غریبی کر بره پاشه هیدی گونیزیکایی کت ناف بره خوزنگل کری و لنگری دای دیتن دماه شیار بون جبوان فرین زور بو تور بیمکون رو پوشکا تاریتی بسر واندا پرده که هوگیری جی بسینگو بری واندا نخورکو وخوارن نجی بینایی دی چاواندا نمخصد و مراد نجی هیز و طاقت دگاواندا وک چاوی یاران مست وک سرخوشان چافتاری مست و بهیز وک نخوشان دلی هر دویان جی وک دوین یاران تنگ جه دامارا دلی خونالیان وک سازا چنگ گوتن گلو لکدری مگرت او نخوشیا دجوار یان ام دکیجان شردا وها بونه بریندار یانا ام چما وها نکارن بریندار و قلس لاواز و دلفکارن بوی آوائی وان دکر لیگرین و لپی چاوائی یا روشا خوا دگرین هنگی بالا خدا دستی برای خوا تاجدین دید کو جوهرک تیدا دی ایسا وک چرایک رنگین یاقوتک کو وک دندکا هنارک دکا دیاری رونایی دده وک میلدیکا جبو شواطاری وک فندک دی ایسیا او جوهرا رنگین حقاق لسروی نویسی بو ناوی زین دست خوا دریش کری کو بینه دا قنج لی بنره و قنج وی ببینه ممیجی بالا خدا دست تاجدین دید گو الماسک وسا تیده بی بها و تخمین او هسته کی پسپور به نویسینک تایبتی لسروی نویسی ناوی ستی اگر ببویا صراف جوهر فروش بقرات و تخمین بکرا بوزن و قرات و بازار بکرا جبو افلاطون تمام خزینه قارون هشتیک بوهای وان گستیلین تیر بوها و ایجا در ندخستن به پسپوریا دوربینین سر وقت و شارزا عجیب من و هر دو جی حیرین و سامان گلک فکرین ایدیوان هر دویان خودین گستیلان زانین و زانین که چه آنین سر وان ستیه و زینه آنین روژا کو بویه روژوگر و هاتیه ججن او جی گریانه جل گوهارتی نیشاندانه بجن چاوا خملین او کچانی او جی گریانه جل کرانی او بون کومد گوت دنوروزی دا وی روژه دنیا رونی کربون عین وکی و روژه او هر دو بون این کوی روژه دست و مشتن او هر دو بون ای کوی روژه خلق دکشتن او بون کو دباجر دا بون جلاد سربر او بون کو خلقیش دستوان گازی و هوارد کر او بون کو وان بدل اواندن او بون لوانا جگر کواندن
وان هردو برایان با عاقل و تخمین بێگومان ئێدی قاتلێ خەزانین. تاجدین لنکوی هەبوو بچەک فام و تێگەهشتن ji aliyê evînê ve kêmayiyek têda hatibû hiştin. Got rabe bira ji nava nivînan bes ah bike ji ber birînan. Em şêrin û ew du xezalin pir nenge ku em ji destên wan binalin. Memê pehtiyê evînê bû bi tevayî got bira tê zanîn ku tu xavî hêjî negihayî. Tu nebêjî qey laşekî min êsaq û yeker heye ji serî heta lingan laşê min parça parça ye. Ev laşê min bi carek bûye xêz xêz. Ew xêzhemî bûne nuqte nuqteyên li pey hevrêz. Eşq û evînê wisa tesîr kir bi vî awayî, bi dirêjî û bi fireyî û bi kûrayî. Yek nuqteyek nema ji derdan vala û xalî, hêj tu ji min ra dibêjî tu çima dinalî. Dil bûye şûn ji bo evîna têketî ya cîgir û ew evîn ketiye vê şûna vala û ji xwe ra kiriye hêwir. Ne ecêb û xerîb e got ez qebûl bikim hilûlê û bêjim ev ji min ra maye ji awayê heyûlê. Evîna wek şahê şahan bê xerez hat, cewher ve şirî dema ku erez hat. Ev rewş û şûn û laş û dilê wek cewher evînê ji xwe ra bindest û stûxar kirin seraser. Can û ceger û dil û hinavan, dest û ser û pê û pişt û çavan. Wallahî ji yekê ra jî ji wan nemaye rehet, billahî di yekê de jî ji wan nemaye taqet. Bizdandine pêwendiyên xwe ji min ez neşêm li wan bikim kar. Hemî pêk ve dibêjin em evîndarin evîndar. Napirsî li halê min tu hey zalim. Hêj tu dibêjî û ji min dixwazî ku ez nenalim. Bi vî awayî wî got rewşa xwe ya dil êşîn êdî qet gotinek nema ji bo tajdîn. Ewman li wir digel van birînan em peyva xwe bînin ser sitî û zînan.